Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya ampun dosa syirik dan ampun dosa yang kesyirik mayasya. Nyan ayatnya gebicarakan tentang ke Allah ne ampun dosa kurang yang hana taubat. Nah Allah tegedi tanpa taubat dengan ne ampun. Nah kemungkinan ampun walaupun hana taubat. Tetapi Allah nak berjanji dalam posisi hana taubatnya punya syirik hana ne ampun. Kena dirau ino kamati hana taubat. Nya haji tak poni nya ka neraka kan. Karena Allah nan bukan ampun sih sebab macam-macam kurang yang mati hana taubat. Walaupun nan janji siksa api na, tetapi juga na hamba-hamba yang nak ampun. Maka berkata wa may yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang mati hana taubat daripada dosa yang baik tak ponih ke neraka, serah Allah. Iya sya yaghfir wa iya sya yu'adzib. Jadi baik tak ponih dia orang. Tetapi nyum mati dalam syirik nyan kan menjanji Allah hana ampun. Tapi nyo kan tung syirik laudip duda ke taubat gemeiman lau. Nyan fit wajib. Kentah fit wajib iman lau. Watai kan wajib. Kata Isa kentah menyuhana gemiman lau nya yang payah kena hukuman. Taubat fit wajib. Iaitu kembali beriman kembali. Sah, pasti sah. Dosa yang kepada taubat.